usoi no le muftuno le tua walai o manawin ana o mene ina o sabia i manto suyo mtana rena ina tuai ni alisia ina upain leo manto siya o e talitonu ya i tua e tutas o e tuma le alo male ngā ia man o e tautino atu o le li o Yesu Kristo o lo li o lo whaoan mai o te tō o e te tonu tuspaia o i whenengi tuai man whenengi fō lama le nei mo wai a o uma tau whaotana e whaomau e ana i whatutua te a Yesu Kristo mai o te tonu o e te tonu ino lama noto o mana wina o e le tua e te tausi le nei kalisia ma le nei whakoptona mai o te tonu iai e te fulfula atu e te whia na manuenu le whamaoni e te tāna i atu le whio mana e tua e te tausi sakramenta a whaima leo leo le nafu mamoe e te ola i leo lana whale tua a sana whaamata o whieina a oma a le tua o tātou whaola i leo manawa e mai i le sosa mai o le tua o le lana le tua o tātou te maa le nani leo ufoina atu i ate oe le noto e whaiai i mea ua ia le ningi i wholona o whatunoa i nunga i ate oe ina i mawhai o whataru ina o whapanua. Amen. Anau tu whakautung. O usoe o i tutino o tau o le lei kanesia o o tau talia unga ia Paulo te pini ana whaktua ia tau whau pai la ua o whaifitau o le lei kanesia o le lei whakautung ma o o tau whulawhula atu ia te ina ua o le a o tau fisosoani ma apa ia na ua o la whaia le nei mea lana maruena whakau auna ane atua. Ia o tau tali mai o whapea lava o na mātou taria o ia na wholawhula atu ia te i. Ia o ia na wholawhula atu. Na tau tataru. Le atua na mātou tuma o le langi leo wala wina oile nei ngā kwenye ia. Whamara na mātu ia te oe rona ngānu ia. Whamaru sia ia te oe i rona au. O ia whapeo na ia whatunu ia te oe i rau maruenga. Ina ia whamao ni ai male au mā. Ma ia mi ia no na suafa. O wha ato to ina ni māro o na ngāro Yesu Kirisu. Amen. Lana i lana. Tātou whawau pēr te le titaki. Tātou te ai oi atu, ia i whamuia maina o ona, ia li e. Le atu ina atu le iai tau singa o ngama o tangata i tutonu o le nei kalesia, o le nei amotu. Ningi i wholo o ngama ia i lunga, ia te ilaroa. Ina ia mawhaia i ilaroa o tawa beina, o la atu te poia, ma le whamaoni, ma le mataala, malu tutele. Ko ai mai ia ila male mama le manusi, male rofa, male mafu fauto. Ia bea le la na bema, mana fama ina ye o fa fatumana. Fama sia ye o fama ni. Fama fama ye o kumatia. Ya tina ya ila kalesia. Mai fa le wina tuai tumata sala ila ufio.
ia leo ina ina ua mai mai lei whao sosonga ina ia whaamai na pia roto o mahosi o la ua mana mai a mano ai mere ame ia mawai ia mawai e ia muriane le pale o leola o maon for mai ia na ona whamau ia whamanuia tele e ua iai le ne saringi ia o ina i lātou ona o lana ngā kuenga ia whawai ina i lātou leo lana ia ma le ami o tua o lama ia taitai ina i lātou i ngā kuenga e tele a Keriso ma ia tausia pia i lātou i le mana e ana i whātutua e o ai i whāwaratana e ana i a Yesu Keriso o tātou o le ia. Amen. Ele sua fortatu rio Yesu Keriso, matu fortatu ai wa tofia lana o nei marfatua, fai se au le nei kalesia, ma le nei whakoptung. Mai. Ia te o loa, malama le loftu no le rio Yesu Keriso, ma le lofo le tua, ma le mafutana fatasi, ma le ngana pa ia. Está aqui o Pai Now.